Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine, ja sam Suad Kurče-Hajić, redovni sam profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i član sam Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Predajem na državnopravnim predmetima i na političkom sistemu Bosne i Hercegovine. Jako su mi dobro poznati svi problemi Bosne i Hercegovine i mehanizmi njihovog prevazilaženja. Razlog zašto sam ja ušao u politiku jeste da kada sam vidio da su naši politički predstavnici napravili štetan ugovor sa Crnom Gorom i predali su naše more, našu sutorinu, nešto za što sam se jako borio i za što sam imao sve argumente da ako odemo na sud, da imamo ogromne šanse da izvršimo povrat naše protivpravno oduzete teritorije, onda sam shvatio da nije dovoljno znati, nego da jednostavno treba biti u situaciji političkog odlučivanja. I da sam tada bio u parlamentu, možda bi se stvari dešavale na drugi način, morali bi me saslušati, čuti tu argumentaciju i onda jednostavno mislim da su stvari mogle ići drugim putem. Također bih htio reći da smo u jednom periodu gdje nam se gotovo pravolinijski razvija Bosna i Hercegovina i da se tome treba stati u kraj. Ista ona velikosrpska politika koja je htjela razviti Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, to sad radi drugim sredstvima. Također bih htio da kažem da je Republika Srpska pravno osporiva i u nazivu i u samom postojanju. U nazivu, jer ne može se naziv imati po jednom narodu, i sud u Strasburgu, ako bi otišli samo jedan Bošnjak i jedan Hrvat iz manjeg entiteta, mogli bi dovesti do te presude. A nakon presude od 26. februara 2007. godine smatram da se mora pokrenuti proces poništenja Republike Srpske, jer je ona presuđena da je genocidna tvorevina. Presuđeno je da su vojska i policija Republike Srpske osmisle izvršile genocid u Srebrenici. Adresa za to su Ujedinjene nacije, ali se treba obratiti, jer one su stvorile sud u Hagu. Sud u Hagu je presudu donio, on to ne može izvršiti, Ujedinjene nacije to mogu uraditi. Također smatram da se može mnogo uraditi, da ja u tom pogledu, ako budem unutar vlasti i stranka za BiH, da možemo izvršiti pritisak na visokog predstavnika da radi ono što treba da radi. Naime, visoki predstavnik bi trebao da sve ličnosti koje su na neki način protiv Bosne i koje djeluju na taj način, da ih eliminiše, a također ima mehanizam dodatnih nadležnosti koje i Bosnu može integrisati na razini kao i kad je bila Republika Bosna i Hercegovina, ali to ne koristi jer ga jednostavno niko ne pritišće. Ako ste vi zadovoljni postojećom situacijom u Bosni, vi glasajte za stranke koje su na vlasti. Ali ako niste, a mislim da niste, dajte šansu novim strankama. Mislim da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu u toj mogućnosti da napravi brojne promjene. Ja također obećavam da ću odraditi sve što je u mojoj moći, tako da izaberite Stranku za Bosnu i Hercegovinu.